Uvaženi gledalci, dobroveče. Vi pratite još jedno izdanje emisije Književnost, istorije, mit. Moja i vaša večerašnja gošća po prvi put u našoj emisiji, Lejla Kašić, pjesnikinja. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, Jelka. Hvala na pozivu i nadam se da neće biti posljednji. Tako je, sigurna sam da neće. Posebno mi je drago što ćemo večeras predstavljati vašu poeziju. Do sada nijesmo imali priliku, jeste vi u nekim drugim formatima u okviru naše televizijske šeme, ali u ovoj emisiji do sada ne. Jedva čekam. Da, pričat ćemo o zbirkama Moja crvena i Biću dobro i čini se da imate, rekla bih, dug staž kada je u pitanju vaše pjesništvo, iako vas često predstavljaju kao mladu pjesnikinju, ne bih se baš složila sa tim. Hvala. Kakva je emocija kada pomislite na pjesništvo i na poeziju uopšte? To si jako lijepo primijetila, predstavljaju me kao mladu pjesnikinju, mislim da se još uvijek mogu prišlopati što se tiče godina. Što se tiče godina, da. Da. A što se tiče staža, mene je poezija pratila bukvalno oduvijek. Od najranijeg djetinjstva bila sam okružena knjigama, upijala sam sve to, onda kroz te niže razrede osnovne škole, nastavnici maternjeg jezika uvijek primijete ako neko ima neki dar i onda jednostavno je tako krenuo moj put. Onda sam u srednjoj školi počela da pišem poeziju, to se nastavilo na studijama književnosti u Nikšiću. Jednostavno sam negdje shvatila da je to put koji je, možda sad ovo zvuči patetično što ću reći, ali je stvarno tako, put koji je moja duša odabrala i prije mene. Jer kada se bavite umjetnošću, to ne birate vi, jer naravno svi bismo birali nešto daleko profitabilnije i nešto od čega možemo i da plaćamo račune i da živimo. Umjetnost, nažalost, nije jedna od takvih grana, makar ne kod nas. Ali je mnogo lijepo. Mnogo lijepo je biti na neki način obdaren i odabran, da imate tu moć, da možete da dodirnete nečiju dušu, a da fizički ne dodirnete tu osobu. Drago mi je što čujem da su mladi ljudi kod nas i dalje inspirisani umjetnošću i dalje ulažu u književnost, poeziju, lijepu riječ. Koliko je kod nas podržana književnost i umjetnost i pjesnici i pisci generalno od strane institucija i da li se, kako si i sama rekla, nije profitabilno, da li se negdje isplati baviti i kao hobijem ovim? Ja ću uvijek da gledam stvari sa nekog pozitivnijeg aspekta i onda ću uvijek reći naravno da se isplati, možda ne novčano, ali se isplati na tom bilansu duše. Jer nekako mi ostavljamo nešto, taj poriv za stvaranjem, taj poriv da ostane nešto iza nas, zapisana riječ, naslikana slika, šta god, ne zovimo to kako god. To je nešto zbog čega mi stvaramo. Taj poriv da ostane naše djela poklone besmrtnost. A što se tiče podrške u Crnoj Gori, naravno ja govorim iz svog iskustva, gorući je problem što mi skoro da nemamo izdavačku kuću koja bi se na neki pedantni, predani način bavila mladim umjetnicima, mladim pjesnicima, pjesnikinjama, koja bi ispratila kako treba cijeli taj proces od objavljivanje knjige preko distribucije po Crnoj Gori i regionu do organizovanja promotivnih aktivnosti. I onda kada se to desi, kada vi ostanete potpuno smušeni, izbunjeni, ne znate što da radite, imate opciju ili da skliznate u jedno drsko samopromovisanje ili ćete malo da stanete sa strane i porazmislite šta tačno da radite. I koliko god da sam ja uslovno rečeno prisutna i koliko god da sam ja neskromna, nekako pravim otklon od te prve opcije, od tog beskrupuloznog samopromovisanja, zato što nešto što je trenutno popularno, nešto što bi stari Crnogorci rekli talk about, ne mora nužno da znači da je kvalitetno. Nešto što je postalo viralno, Instagram citati i Instagram pisci, to ne mora nužno da znači da je jako kvalitetno. I onda u moru nekih takvih stvaralaštava ja ću radije da stojim po strani i da čekam svoj trenutak i da volim svoju umjetnost. Jer kod stvaranja umjetnosti je važno da vi to volite. Nije važno šta će neko o tome da kaže. Važno je koliko mi osjećamo našu umjetnost i koliko smo mi sebe u to dali. A sve to, samo da se vratim na onaj početak, utiče na to što ćemo mi ostaviti iza nas i onda neka to bude vrijedno po mene. Čini mi se da je čitaocima upravo prijemčiva tvoja otvorenost prema njima, odnosno
ka nama i da su tvoje teme primamljive za savremenog čitaoca. Pa koji su to motivi koje ti želiš da utkaš u svoje djelo? Pa nekako kada stvaram, ja nemam vremena da razmišljam niti prostora kako će se to nekome dopasti i šta će neko o tome da kaže. U tom procesu stvaranja meni je bitno samo da izrazim najbolje što mogu, to što trenutno osjećam i što mi se vrzma po glavi, da ispunim te neke pukotine koje osjećam u tom trenutku. Ako se nekome to svidi usput, super, pobratimili smo se, posestrili smo se u poeziji, ali ako ne, opet super jer to ne govori o meni. Motivi o kojima pišem su oni tradicionalni motivi poezije. To su ljubav, smrt, bol. Kad si spomenula savremene čitaoce, naravno ne mogu da napravim otklon od feminističkih motiva jer sam, kako ja to volim da kažem, zadrta feministkinja i ako će moja riječ da se glasnije i jasnije čuje od riječi neke druge žene ili muškarca, naravno da ću da iskoristim. A kako najbolje upijamo riječi ako ne kroz umjetnost. I onda ću svoju poeziju da koristim i kao kanal za one bezglasne i za one ućutkane i jednostavno malo prije sam rekla da me se ne tiče što će ko reći, ali isto potajno želim da kada jedna djevojčica bude čitala moju poeziju za koliko god godina ili moja sestričina recimo, želim da je ona ohrabri. Želim da po mojim stihovima vidi da ona može da bude apsolutno kakva god želi da bude, a ne da robuje kriterijumima i mjerilima društva. Ja sam sigurna da tvoj aktivizam motiviše mnoge mlade ljude, a posebno djevojke u Crnoj Gori. Pa kako bi nam ti opisala ulogu i položaj crnogorske žene kroz vrijeme, kroz istoriju? Studirala si književnost i sigurna sam da si se susrela sa mnogim književnim junakinjama i njihovim sudbinama. Kako ti vidiš ulogu žene? Prvo što mi jako volimo da romantizujemo i da nostalgično govorimo o prošlosti i da valorizujemo tu ulogu žene. Žena nikada nije bila dovoljno poštovana i nikada nije imala dovoljno prava. I sad su nama usta puna ženskih prava, odnosno borbe za jednakost, ravnopravnost spolova, ali još uvijek smo mi previše daleko od svega toga. Evo, kroz književnu istoriju žene su uvijek bile iza kulisa, žene su opjevane samo kao muze i inspiracije. I Virginia Woolf je to lijepo primijetila da ženama da bi stvarala tada u tom vremenu bila je potrebna soba. Mi nismo imale, kad kažem mi, ne mislim ja sada, nego ja kao kroz glas svih tih žena, nismo imale prostor za stvaranje, jer je trebalo da vodimo računa o nekim drugim stvarima. I ja sam presrećna kada vidim da žene su se osmjelile da stvaraju i da publikuju i da se bave takvim stvarima, jer zaista nam to nije bilo dozvoljeno. Možda niko nama nužno nije rekao ti ne smiješ da pišeš, slikaš, stvaraš muziku, ali su to... Život je nametao neka druga jeste, to su zabrane koje se prenose generacijski i generacijski smo učutkavane i naučila smo tako da sumnjamo u svoju vrijednost. Pomenula sam aktivizam. Koliko su danas žene ohrabrene da javno govore, da javno jedna drugu podržavaju i kako uopšte ocjenjuješ aktivizam kod nas? Po meni aktivizam je nešto što je suva potreba svakog iole razumnog čovjeka, pojedinca, posebno ljudi koji su privilegovani. Ja nisam privilegovana u odnosu na neke druge ljude, ali jesam u odnosu na neke druge i muškarce i žene. I ta privilegija meni ne dozvoljava da ja sjedim skrštenih ruku dok ubijaju ljude u Palestini ili da sjedim skrštenih ruku dok ubijaju žene ne moramo da idemo u komšiluk, dešava se to i kod nas. Dok ih siluju, ubijaju, ježim se sad dok govorim o tome. Meni moja privilegija, moj razum mi ne dozvoljava da sjedim skrštenih ruku, jer ako ćutim, znači da potajno to odobravam. I onda sam negdje uvijek iznutra ključan kada odem na takve događaje i vidim koliko nema istaknutih niti žena, niti muškaraca. Naravno, bude ljudi, ali uvijek može da ih bude više. Uvijek može da bude više naročito privilegovanih ljudi koji ne bi bili tu gdje jesu da nije bilo borbe za ravnopravnost spolova. Slušala sam tvoj intervju o odlasku iz Crne Gore i o povratku mladih i to tvoje iskustvo mi je bilo vrlo interesantno. Kako iz potpuno drugačije perspektive doživljavaš neke druge
svjetove van ovog našeg i koliko si realna u tom svom doživljaju. Pa kako je kad se ode iz Crne Gore? Lijepo, mnogo lijepo i mnogo teško. Nostalgično. Da, kada živimo u ovako maloj zemlji, uvijek maštamo o tim velikim svjetlima, o tom Manhattanu, o tim bulevarima kroz Los Angeles i slično. I onda kada odete tamo i doživite taj veliki svijet koji smo do tada gledali samo u filmovima ili serijama, shvatite da nema ljepše ulice od onog đira kroz Bokešku ulicu ili kafe popijene, dojča popijenog u toj istoj Bokeškoj ili nekom nama omiljenom kafiću. Lijepo je zato što te ništa kao putovanja ne osnaži, ništa ne iscrta tvoj karakter do savršenstva. Ni kroz jednu drugu aktivnost ne možeš toliko dobro da spoznaš sebe kao kada odeš od kuće i od svoje zone komfora, ali s druge strane kada stegnu nostalgije, kada stegnu sjećanja, ne bude lako. Između ostalog, to je jedan od razloga zbog kojeg sam se vratila. I onda volim poetično da kažem da onaj stih da niđe nebo nije plavo kao iznad Crne Gore nije samo stih. To je stvarno kletva svih nas koji negdje odemo, jer ima jednako lijepih nebesa i ima lijepe prirode, ali uvijek postoji nešto što nas tako vuče. I opet se vraćam na ono što sam malo prije pričala, to je taj neki naš zalog koji dajemo državi i mislim da je to pravo rodoljublje. Kada možeš da sagledaš objektivno državu u kojoj živiš i kada možeš da stanje u državi razdvojiš i napraviš distinkciju od ljubavi prema zemlji. I moja ljubav za zemlju je naravno beskrajna, ali to ne znači da ću da sjedim skrštenih ruku i da minujem sve što se u toj zemlji radi, već naprotiv. I taj aktivizam isto proističe iz ljubavi prema zemlji i želje da moji sugrađani, moje komšije, moje žene, muškarci, kogod, živimo nekim ljepšim životom. Znači nijesam pogriješila kada sam rekla vrlo realno na početku. Da. Jedan od motiva tvoje poezije jeste i mentalno zdravlje. Rekla bih da je to vrlo važno za sve nas danas pojedinačno, ali koliko se o tome javno govori? Da li je to i dalje jedna od tabu tema? Pa ja mislim da je samo trend i misliti da je to tabu. I da to više nije tabu kao što je bio ranije. Da. Ipak dolazi neka nova generacija koja je mnogo otvorenije nego što su to naše generacije ili generacije starijih ljudi i priča o mentalnom zdravlju je sve popularnije. Evo, samo pokušajte da zakažete seansu kod nekog psihoterapeuta, morat ćete da čekate sigurno mjesec do 2 dana, što je super poruka. Znači da radimo na sebi, znači da se budimo, jer mentalno zdravlje je potisnuto i briga o njemu je potisnuta. Kada nas boli zub, sasvim je u redu da glasno kažemo ja boli me zub, imaš li preporuku za stomatologa, ali zato kada nas boli duše i kada smo tužni, sramota nas je da pitamo za pomoć. A opet je to povezano sa tim uvjerenjem da budi jaka, najlakše je plakati, muškarci ne plaču, nemoj da plačeš, proći će, pa ne prođe, samo se kupi dok u nekom trenutku ne pukne i zato je lijepo sve to pravovremeno i blagovremeno rješavati. To su neke od predrasuda kojima smo mi svi skloni. Koje su to predrasude koje možda su te nekada u životu ograničavale, a koje su snažne u našem društvu? Kao predrasude koje sam ja imala ili predrasude prema meni? Koje si ti imala? Pa ja volim da kažem ja nemam predrasude, ja sam toliko otvorenog uma i slobodna i naravno to bi bila jedna bijela laž. Putovanja su me mnogo naučila o predrasudama i shvatila sam kroz sva ta moja putešestvija koliko te predrasude u nekom trenutku štite, ali te ograničavaju jer ćeš ostati uskraćen možda za neka sjajna iskustva. I stvarno nastojim da koliko god mogu da nemam predrasude ili da me makar one ne ograničavaju. Tako da stvarno ne bih umjela da imenujem neku predrasudu koja me nešto ograničila. Znam predrasude prema meni, to su one tipične, ti si žensko, pišeš poeziju, važi, ko to čita, drži se ti kuhinje, neka ti priče i slično, ali stvarno ne mogu da se sjetim nečega što je mene ograničavalo. I kako se nosiš sa tim predrasudama upućenim tebi?
Pa aktivizmu. Aktivizam. Pa nosim se tako što volim da sam jako ljubazna i mislim da je ljubaznost jedan prelijep način da pokažemo ljudima koliko se osjećajnosti još uvijek ima na svijetu, ali s druge strane ljude baš treba postaviti na svoje mjesto kada to zasluže. Tako da samo treba ljudima objasniti što i kako i gdje postoji prostor za dijalog i da nas ljudi stvarno čuju, a ne da nas slušaju da bi odgovorili. Onda se to vrlo lako riješi. Naslov ove zbirke Biću dobro, šta nam tačno poručuje? Odnosi li se na ovu tematiku o kojoj smo govorili, mentalno zdravlje, ili je to neki bio lični proces? Biću dobro se odnosi na apsolutno svaki aspekt života, a naslov je po istoimenoj pjesmi iz zbirke, jer ovako zbirka je uslovno rečeno podijeljena na nekoliko ciklusa. Tako da imamo ljubavne pjesme, imamo porodične pjesme, imamo pjesme o mentalnom zdravlju, feminizmu i slično. Pjesma Biću dobro iz ciklusa o mentalnom zdravlju gdje ja opisujem neke svoje procese i neke svoje bitke gdje su ljudi bili u fazonu kad sam kod predrasuda lako mi je za tebe. To je možda i najčešća. Lako mi je za tebe. Pa baš kroz taj neki ciklus pokazujem koliko je zapravo lako nama kojima je uvijek lako i opisujem te neke svoje borbe za dah kada sam mislila da nemam snage da udahnem. I to je možda jedan od najintimnijih mojih stihova, dijelova mog stvaralaštva ikada, jer baš sam se bez cenzure i bez ikakve zaštite potpuno otvorila ljudima i pokazala što se sve krčkalo u ovoj glavi i tu negdje oko pupka u tom nekom periodu. Da li poezija djeluje ljekovito na tebe? Apsolutno. Poezija je apoteka. Jednostavno, mislim da je u biti nas ljudi da čeznemo za umjetnošću, da nađemo nešto što će da nam odgonetne nas same. Pa meni poezija to radi. I kao što kada odgledamo neki film pa ostanemo oduševljeni kao wow, kakva gluma, kakvu sam poruku izvukla, možda danima razmišljamo o tom filmu, meni je to poezija, meni su to stihovi. I tako volim kad naletim i kod sebe i kod drugih na neku tako lijepo umotanu definiciju nekog osjećanja koje ja osjećam. Recimo da ti neko ne kaže volim te, nego da ti izjavi ljubav kroz neki stih, ali ne u onom patetičnom smislu, nego samo da vidimo na koliko sve načina jedna riječ može da se kaže i to je nešto što je prelijepo. I još možda je najljekovitija stvar kod poezije to što ti pokaže da nisi sam. I negdje u tom ciklusu u kojem je pjesma Biću dobro sam baš razmišljala o tome kako bih voljela da ohrabrim ljude koji možda prolaze kroz slične ili gore trenutke, da nisu sami. Evo i ja sam bila ta koja nije mogla da ustane iz kreveta i koje su roletne bile spuštene i sad sam dobro i bit ću dobro i bit ćeš dobro. Da moram da spomenem da sam jednom prilikom dobila iz kliničkog centra fotografiju da je pacijent došao u bolnicu sa mojom knjigom. To je sjajno. Sad sam se namješila. To je baš upravo zbog poruke koju knjiga nosi. I to je taj trenutak kada ne postoji novac koji to može da plati. To je trenutak u kojem sam ja kao pjesnikinja, kao glasnica stvoritelja završila svoju ulogu. Da neko može da nađe taj potrebni zagrljaj i podršku u mojim stihovima. Šta poslije ovoga Lila stvara? Stvaram nešto što ćemo tek da vidimo šta je, ali bit će mnogo lijepo i mnogo dobro, ali bilo diplomatski dovoljno. Tako je. Mi sad to i očekujemo poslije onakve promocije i dala si sebi veliki zadatak. Da, pa nekako stvarno nastojim da moje promocije ne budu klasične promocije, već da bude tako reći pjesnički koncert, mali poetski teatar gdje ćemo da budemo to što jesmo, ranjivi ljudi, gdje ćemo da pokažemo svoju ranjivost, gdje ćemo da se smijemo, da se grlimo i da budemo jedno u osjećanjima koje nas povezuju. Jer bez te emocije nema ni ljudskosti. To je veliki zadatak, ali rekla bih najljepši. Jeste, jedva čekam sve te zadatke. Hoćemo li čuti iz zbirke Biću dobro, neku pjesmu po tvom izboru ili iz Moja crvena, izvoli. Evo, Biću dobro. Pa mogu taman da pročitam istoimenu pjesmu po kojoj je knjiga dobila naziv. O kojoj smo i govorili, pa taman da se... Biću dobro. Samo treba da oprostim sebi sve izdaje sebe. Trenutke kada je 1000 duhova u meni vrištalo ne, a glava zamandaljenih usana klimala potvrdno. Biću dobro.
Samo treba da oprostim sebi uzimanje tableta na svoju ruku i pokušaj dizanja te iste ruke na sebe. Biću dobro. Samo treba da prestanem da posmatram žilet na kadi koji obećava da ću se osloboditi ako zasječem kožu. Biću dobro. Samo treba da ispovraćam svu hranu koju sam pojela da zadovoljim sve, samo ne fizičku glad. Biću dobro. Samo treba da poraste kosa ošišana na ivici kreveta i nervnog sloma. Biću dobro. Samo treba da stanem na vlastita stopala nakon što se nakanim da ustanem iz kreveta. Stavim omiljene minđuše i onaj najdraži karmin. Izađem da prošetam, a da me vrtoglavice ne obore. Biću dobro. Samo treba da prestanem da grizam vlastite nokte i krvnički kidam zanoktice dok ne krene da šiklja krv. Biću dobro. Samo treba da prestanem da alkoholom spiram rane i dane. Biću dobro. Samo treba da se sklonite. Prestanete da govorite šta je najbolje za mene i da je sve u glavi. Ja sam najbolja za sebe. I depresivna i anksiozna. I najtužnija i najsrećnija. Sebi sam otrov i lijek. Jer jeste, u pravu ste. Sve je u glavi. Ali u mojoj glavi nije dobro. U njoj je ništavilo. Suva korita rijeka, spržena polja lavandi, bolnički kreveti, napuštenosti, prosječni životi, strahovi, najgori scenariji, smrti. U njoj su glasovi, teški, olovni, zluradi. Biću dobro. Samo prvo treba da budem bolja. Oporavak je proces. Jako intimno, Leila, bila si u pravu kada si je tako i predstavila. Ja ti želim da budeš dobro. Sve bolje i bolje. I radujemo se tvojim novim projektima, novim pjesmama i zbirkama. Hvala puno i hvala na razgovoru. Hvala mnogo na gostovanju. Uvaženi gledalci, podsjećam da je moja i vaša večerašnja gošća bila pjesnikinja Leila Kašić, a ja se nadam da ste vi uživali u našem razgovoru. Sljedeće druženje zakazujemo za 7 dana u istom terminu uz neke nove teme i nove sagovornike. Do tada ostanite uz programski sadržaj televizije TV7. Prijetno večer.